Ja sam Nikšićanin, da tako kažem. Studirao sam u Beogradu, evo i radim u Beogradu i mogao bih reći da uprkos tome što sam živio recimo u Minhenu ili u Atini ili drugdje, kraće ili duže, jedina dva grada u kojima se osjećam kao kod svoje kuće su Nikšić i Beograd. Nikšić jer mi je rodni grad, a Beograd ne zbog mene toliko koliko zbog samog Beograda, jer je to takav grad. Ja sam vam postavila pitanje ovo, uglavnom danas kažu mi smo građani sveta, ne osjećamo pripadnost nekoj naciji i tako dalje. Šta ste vi zapravo? Ste vi Crnogorac, Srbin iz Crne Gore? Ko ste vi, gospodine Šijeković? Crnogorac i Srbin iz Crne Gore, jer biti Crnogorac za mene znači biti Srbin. Naravno, u ovim vremenima stvari stoje malo drugačije, ali ja svoj identitet nemam namjeru da mijenjam dnevno, nedeljno, mjesečno. On je čvrst i trajan, ali isto tako dinamičan i otvoren. Prema tome, ako bih rekao za sebe da sam građanin svijeta, a istovremeno rekao i da sam Srbin, to dvoje nipošto ne bi bilo u suprotnosti, nego naprotiv. Tek kao Srbin ja mogu biti i građanin svijeta. Tek kao, dakle, neko ko je konkretno ljudsko biće u jednom narodu, u jednom vremenu, ja mogu pretendovati na neki univerzalizam u životu. Hristos Vaskrse, pomaže Bog, dragi Bogoljube. Vaistinu Vaskrse, Bog ti pomogao, Marina. Posle punih 19 godina ti i ja ponovo pred kamerama javno govorimo. Moram da ti priznam da sam odgledala našu emisiju od tada i da sam shvatila da bi ona mogla i sada da se emituje i da niko ne primeti da je snimana tako davno, s obzirom na pitanja koja su bila postavljena, na odgovore, ali i na pitanja i zamišljenost nad ovim svetom dece koju sam ja snimila. Bila su to deca 8. razreda osnovne škole Vladislav Ribnikar. Rasko, Nikola, Jana i razni drugi. Uspostavila sam kontakt sa njima, oni su sad odrasli ljudi, sad imaju i oni svoju decu. Kako ti danas gledaš kao religiozni filosof na vreme u kojem mi živimo, na čoveka u ovom vremenu? Prvo da kažem to u vezi sa decom iz te emisije. Čini mi se da smo i tad rekli da deci anđeli kazuju. I onda deca na jedan poseban, suptilan način osjećaju stvarnost u kojoj živimo. Sad, opisivati teorijski, naučno i tako dalje tu stvarnost možemo beskrajno i taj posao se nikad ne može ni završiti, ali ta neka intuitivna impresija koju djeca osjećaju i iskazuju je možda i važnija, makar kao neki putokaz, kao konstatovanje kakvi su simptomi nekog vremena i na šta nam ukazuje neko vrijeme. Vrijeme u kom živimo je čudno. Vjerovatno su sva vremena čudna. Ali ne treba ni da uobražavamo da živimo u nekom jedinstvenom, neponovljivom i izuzetnom vremenu. Složit će se mnogi ljudi da je ovo vrijeme dekadencije kulturne, normativne, uopšte moralne, pravne i tako dalje, humane dekadencije u svakom pogledu. Dekadencije politike koja dominantno utiče na naše živote, ali ne više politika u nekom klasičnom smislu, pogotovo ne onom antičkom smislu politike kao brige za polis, brige za zajednicu u kojoj živimo, nego politike koja je zapravo instrument moći, a moć je prije svega orijentisana na financije i tako dalje. Tako da beskrupulozni, bahati, pohlepni centri financijske moći dominantno utiču na politiku koja onda utiče na naše živote. Ali opet ne bih rekao da je to ta dekadencija jedinstvena u našoj istoriji. Ako čitamo starozavjetnu knjigu proroka Danila, gdje se iznosi san Navukodonosorov,
onda u tom snu se govori o dekadenciji ljudskog roda. Ako čitamo Hesioda, Dijela i dani, čuveni njegov spis, onda tu Hesiod govori o konstantnoj dekadenciji ljudskog roda, da je nekad postojao zlatni rod bogova i heroja, pa posle toga neki srebrni rod, pa bronzani, pa sad na kraju kaže Hesiod gvozdeni, koji je zarđao veoma, tako da sudeći po Hesiodu mi se nalazimo u tom zarđalom dobu čovečanstva. Ali i u takvim vremenima, da samo još to dodam, naravno da postoji plemenitost, čast, ma kako to bilo neobično danas da neko govori o časti i plemenitosti, svakog dana takvi ljudi nešto tako urade. Ili ono što bi se reklo, tamo gde se umnožava nepravda, nasilje, greh, tamo se umnožava i blagodat, je li tako? Pa tako je, i onda ona u tom kontekstu postaje i vidljivija. Ovo vreme je, kažeš, čudno, ali je zanimljivo takođe. Recimo, danas je 27. maj, kada mi snimamo ovu emisiju. 25. maja je održano jedno predavanje. Jeromonah Rafailo Boljević iz manastira Podmajine, nastojatelj manastira Podmajine, je održao predavanje u trebalo je kripti hrama Svetog Save, ali nije moglo da stane ljudi u kriptu, nego je u samom hramu održano predavanje. A u isto vreme je odigrana utakmica i proslavljena titula Zvezde, tako da je bilo blokirano. Ceo taj kraj je bio negde blokiran. S jedne strane sport, s druge strane potreba za duhovnim temama. Mnogi ti mladi ljudi, najviše bilo mladih, videla sam kako stoje, su imali potrebu da čuju oca Rafaila. Možda je neko od njih je želeo da ode na utakmicu, ali su odabrali ovo predavanje. Dakle, postoji u ovom našem vremenu ta duhovna glad. Se slažeš sa mnom? Pa naravno. Pa eto, možda da to povežemo s ovim prethodnim, što su vremena delikatnija, to je potreba za nekim duhovnim vrijednostima veća. S tim što u duhovne vrijednosti bih ja ubrojao i sport, makar onaj istinski sport i pravi sport kome se ljudi posvećuju, jer pravi sport je neka vrsta asketike i on također ima i svoju duhovnu stranu. Mi često smo kulturološki naviknuti da u neku opoziciju stavljamo tijelo i duh. To nije hrišćanski. Svi znamo da je apostol Pavle kaže da postoji ovo troje. Tijelo, duša i duh, a ne tijelo i duša. To bi bio taj platonistički dualizam koji je vrlo istrajan u evropskoj kulturi, ali nijedan pravi sportista ne može da dosegne krajnje domete u sportu ako i duhovnu stranu ličnosti ne razvija. Sad, naravno, danas opet moramo govoriti o profesionalnom sportu koji izrabljuje ljude i iza kog stoje opet finansijska pitanja i tako dalje. Tako da tu dosta problema ima kako se praktikuje profesionalni sport. A što se tiče oca Rafaila, jednog divnog i izvanrednog duhovnika i velikog broja ljudi koji je imao potrebu da ga čuje, tek to onda govori o vremenu u kom živimo, kolika je potreba za razvijanjem duhovne strane naše ličnosti. Na neki način, vidite, i školski sistem i javna kultura, da ne govorimo o medijima, kako se danas praktikuju. Mediji su dio struktura moći i tako dalje. To su sve posebne teme, vrlo interesantne i važne. One na neki način govore o porazu čovjeka, o porazu neke naše sadašnjosti, pa čak govori sve to i o jednom ponižavanju čovjeka kada ga svodimo na nekog ko treba da reaguje na raznorazne vrste reklame. Sve se svodi na reklamu. Reklama je manipulacija, reklama je uticaj
i tako dalje, koji nema racionalnu osnovu, koji ide na neke bazične, dubinske reflekse živog bića koje se zove čovjek. I na neki način je to poniženje jer eliminiše slobodnu volju. O slobodi i o slobodnoj volji smo govorili u onoj prethodnoj emisiji, uvek je to zanimljiva tema. Inače, kad smo pomenuli romonaha Rafaila Boljevića, ja se setih koliko si ti bio blizak sa našim voljenim mitropolitom Amfilohijem Radovićem, sa vladikom Atanasijem, koliko je taj mitropolit Amfilohije učinio za duhovnost u Crnoj Gori. Da samo pomenemo ova 2 hrama, pa je dovoljno, a koliko drugih hramova i crkava. I kako ti gledaš na ovo vreme pre i posle mitropolita Amfilohije? Pa vidite, to su toliko veliki ljudi da mi još uvijek ne možemo to da dobro procijenimo i ispravno sagledamo. To su gromade, no opet s druge strane, iako su to ljudi koji su označili svoje doba, treba da znamo da, kako da kažem, da može to i tako da se formuliše, da Bog u svakom vremenu šalje ljudima takve ljude. I u svakom vremenu postoje takvi ljudi. Možda ih mi ne prepoznamo ili nekad nedovoljno uvažimo i tako dalje, ali takvi veliki ljudi postoje u svakom vremenu. Naime, u svakom vremenu, makar u našem narodu, mislim i u većini naroda, postoje ljudi koje ne možemo samjeravati nekim uobičajenim mjerilima i rangirati ih na uobičajeni način, već su to ljudi koji sami sobom uspostavljaju nova mjerila svoga vremena. I po tome se možda najviše razlikuju od drugih. Što donose, dakle, neka nova mjerila kojima onda možemo samjeravati naše doba. Lepo si rekao ovde u knjizi Ogledi srpske filozofije, mišljenje u pletivu istorije, kada si govorio o mitropolitu Amfilohiju i o vladici Atanasiju, kako da ne postoje druge knjige iz teologije, da samo čitamo ono što su oni napisali, već bismo dosta toga naučili o teologiji, da je i to dovoljno. Dakle, kolika je duboka ta njihova misao, posebno mitropolita Amfilohije, ne samo besednik, duhovnik, već i pesnik. Pesnička duša. Divno si napisao Put duša u čistotu i slobodu o mitropolitu Amfilohiju u ovoj knjizi. To je dodatak ovom tekstu o njima dvojici, o njihovom radu. Rekla sam ti, to bi bilo divno da bude objavljeno negde kao zaseban tekst, jer je duboko emotivan, tačan i beskrajno zanimljiv. Onaj ko nije upoznao mitropolita putem ovog teksta, ja mislim da bi ga osetio. Umeđu vremenu, dakle, za ovih 19 godina nastalo je mnogo knjiga. Ja imam samo par ovde. Prolegomena za vizantijsku filosofiju, pitanje hrišćanske filozofije, Norma i nada. Tada sam imala onu čuvenu knjigu Pred licem drugog. I naravno ova knjižica 2011. godine, Briga za žrtvu, pamćenje imena i spomen srpske žrtve. Koliko je to aktuelno u ovom trenutku, to je tvoja ideja da se napravi memorijalni centar srpskih žrtava koja nije urodila plodom, a evo sada, posle ovih događanja, posle ove rezolucije, glasanja u Skupštini Ujedinjenih nacija, shvatamo koliko je to bilo možda neophodno da se uradi. Evo, kako ti gledaš na ova poslednja događanja, na ovo glasanje i na uopšte toj našoj brizi, dovoljno ili nedovoljno za žrtve? Pa, to je veoma važna tema, delikatna tema i na toj temi upravo se onda pokazuje i naš karakter i to kakvi smo ljudi. Prvo da kažem da ta knjižica Spomen srpske žrtve iznosi neke ideje za koje ne bih nikada rekao
da, briga za žrtvu, iznosi neke ideje za koje nikad ne bih rekao da su moje i da ja sam nešto formulisao što mislim da je potreba svih nas, čitavog našeg naroda, i to potreba koja nije nova i koja je istorijski prosto nas pogodila kao problem i koju svi nosimo u sebi. Ne postoji ni jedna srpska porodica u kojoj nema nevinih žrtava. Naročito 20. vijek, da o ranijim vremenima ne govorimo, dakle, naročito 20. vijek je vijek srpskog stradanja. I u Prvom i u Drugom svjetskom ratu milioni Srba su na pravdi Boga, što bi se reklo, stradali, ne samo u borbama za slobodu i ujedinjenje, nego i kao potpuno nevine žrtve. Stradala su djeca, stradala je nejač, stradala su još i nerođena djeca u utrobama majčinim i tako dalje. To stradanje je užasno. Ako pogledamo Prvi svjetski rat, onda je to zaista jedno ogromno stradanje. Preko 60% muške populacije od 15 do 55 godina je stradalo u Srbiji. Dakle, to je nevjerovatan procenat. 53% smrtno stradalih i 9% teških invalida. Znači, vitalno muško stanovništvo je tako reći nestalo. U Drugom svjetskom ratu također. Onda se postavlja pitanje kako to da mi nismo na dostojan način to obilježili. Pogotovo da sad ne govorimo, Kraljevina Jugoslavije između dva rata je bila sklona da izgradi spomen obilježja i da na neki način se osvrne na to stradanje, iako je ono bilo potiskivano zbog ondašnjeg bratstva, jedinstva, ideje jugoslovenstva i tako dalje, jer ne zaboravimo da je Austro-Ugarska u Prvom svjetskom ratu sa zapadnih prostora kasnije Jugoslavije regrutovala 400.000 vojnika. Kad je krenuo napad na Mačvu, onda su tu napravljeni ogromni, masovni, bezdušni, brutalni zločini. A kasnije da ne govorimo o Bugarima, šta su oni radili i tako dalje i tako dalje. Ali kad je u pitanju Drugi svjetski rat, tu je titoizam bio dominantan. Bojim se i do dana današnjeg da je u nekim glavama to paradigma ponašanja. Pa su onda zvjerska stradanja Srba i stratišta nevinih Srba obilježavana. Kad su obilježavana? Većina tih stratišta nije nikad obilježena do dana današnjeg. Ali ako su obilježavana, onda je stavljeno ono uobičajeno da su ovdje antifašisti stradali od fašista. I onda mi ne znamo ni ko su antifašisti, ni ko su fašisti, ko je od koga zapravo stradao i tako dalje. Dakle, stradanje srpskog naroda od konkretnih zločinaca prevedeno je u jedan apstraktni ideološki nivo. Pa je onda to postao sukob ideologija fašizma i antifašizma. Pa svuda su antifašisti stradali od fašista i onda je to nešto uobičajeno. Onda je to, dakle, jedan sukob ideologija, a ne zapravo genocid nad srpskim narodom. Velika je to tema i mnogo bismo o njoj mogli pričati, ali evo ona je sad i aktualizovana ovom rezolucijom Ujedinjenih nacija u Srebrenici, koja na kraju krajeva je tako donešena da je postala već samim načinom
glasanja i rezultatom glasanja ta sama rezolucija je postala sporna. To glasanje je čak skrenulo pažnju na taj slučaj, o čemu se tu zapravo radi. Dakle, oko toga dosta ima spornih momenata i ta rezolucija načinom na koji je donešena i čak prije svega glasovima protiv i glasovima suzdržanih je na neki način dovedena u pitanje. Ali mislim da je sad tako ponovo fokus i reflektor istorije vraćen na taj slučaj, a trebalo bi da bude vraćen i na naše stradanje, na stradanje srpskog naroda. Vidjet ćemo da li ćemo mi sad odgovoriti na taj izazov istorije. Mi smo uvek pred izazovima, iskušenjima velikim, iako smo mali narod, ali smo narod velikih karaktera, kako si ti rekao, i uspevamo na kraju. Ja mislim da i treba da imamo nadu kao pravi hrišćani da će nekako ta istina izaći na videlo. Jel ti imaš tu nadu? Nadam se da imam nadu i borim se da imam nadu. Kad to kažem, onda podrazumijem da nada je nešto što se razlikuje od optimizma. Danas se razvija takozvani, eto tako da ga nazovem, službeni optimizam. Svi treba da smo nešto optimistični, mislim. Nada je nešto drugo, vidite. Nada za hrišćane je vrlina, pored vjere i ljubavi, za koju čovjek nije zaslužan. Ja sam zaslužan da budem čestit, da budem istinoljubiv, da budem solidaran sa drugima. To je moja zasluga. Te vrline su moja zasluga. Ali vjera, nada i ljubav su dar koji dobijam od Boga. Prema tome, nije to moja zasluga. I nada je nešto mnogo različito od optimizma. Optimizam je neka vrsta vjerovatnoće i proračuna da postoji mogućnost da ispadne dobro i da treba da tako optimistički gledamo na život. Sve je to u redu i to je fino, ali optimizam često znači i neku vrstu pasivnosti i čekanja da se stvari dogode prema nekoj mogućnosti optimalnoj za mene. Kao da je Bog, priroda, svijet zadužen da meni bude dobro. Hrišćanska nada je dar na koji treba odgovoriti. A ona obavezuje nas kao hrišćane da budemo aktivni u svojoj nadi. Da naša vjera bude aktivna. Da naša vjera bude društveno aktivna. Da činimo sve što je do nas u ostvarenje nade. To je prije svega vjera i ljubav. Ljubav prema drugome, koja nas onda, ako nekog volimo, onda nas to aktivira da mu pomognemo, da uvijek brinemo o njemu, da smo mu pri ruci i tako dalje. Ako volimo svoj narod, da smo aktivni u prilog svom narodu na najbolji mogući način. Dakle, ta nada je Božje obećanje nama da će se ostvariti ono što nam je obećano u eskatonu, u budućnosti. Ali to nas ne smije da pasivizuje na neko prosto čekanje u nekom inkubatoru da sad u toploti i sigurnosti očekujemo da neko drugi nešto radi za nas. To je naša obaveza. Dakle, nada je obaveza da ostvarimo i ono što smo mi obećali da ćemo ostvariti. A kakva je obaveza tradicija i odnos prema tradiciji? Pa tradicija je uvijek živa. To je također, vidite, kad prevedemo tu riječ, tradicija je latinski prevod grčkog paradosis. A to znači predaja. Neko nam je nešto predao. Dakle, naši preci su nam nešto predali. Predali su nam ne da to bagatelišemo, nego da to dalje čuvamo, da to što su nam predali preci,
da mi predamo potomcima i po mogućnosti da još nešto dodamo i da to umnožimo. Prema tome, predanje, tradicija je nešto živo. I nikad dovršeno. Mi treba da je dovršavamo. Tako je. To je naša obaveza da to dovršavamo, poboljšavamo, da tome sledujemo i da to predamo potomcima po mogućnosti u još boljem stanju i umnoženo u odnosu na ono što smo primili. Osim toga, to predanje, tradicija, paradosis, to je dio identiteta. Identitet je mnogo važna stvar. Danas u globalizovanom društvu, kada strukture moći nastoje da atomizuju ljudska bića, da od nas naprave individue koje su raskinule vezu sa tradicijom i sa socijalnim ambijentom u kome žive. Vidite, zbog toga te strukture moći danas nastoje da razbiju svaku vrstu zajednice, od prijateljstva, porodice do nacije, društva, države i tako dalje. Sve vrste tradicionalnih zajednica treba razbiti i ljude atomizovati, jer atomizovani, individualizovani ljudi, a opet da podsjetimo, latinska riječ individuum je prevod grčke riječi atomon. To je atom, pojedinac, jedinka, koja nema socijalne veze s drugima. Mi kao hrišćani shvatamo sebe kao ličnosti u zajednici. Ličnost može biti samo u zajednici sa drugim ličnostima. Pa prema tome, to je suština čovjekova, da je ličnost, a to može, dakle, ako sebe konstituiše kroz odnose sa drugim ličnostima, prije svega u porodici, pa onda u čitavom društvu. Sve to treba razbiti da bismo bili atomi, individue, jer je onda lako nama manipulisati. Søren Kierkegaard, danski filozof, je govorio da je biti hrišćanin nešto ređe nego biti genije. Da hrišćana pravih ima malo. A na kraju krajeva biti hrišćanin to znači ostvariti sebe kao ličnost u odnosu na Gospoda Isusa Hrista, na to budite savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski. Znači, hrišćanin je neprestani putnik, je li tako? Pa da, to Kierkegaardovo je s jedne strane tačno, jer on govori o hrišćaninu u apsolutnom smislu, a s druge strane i nije tačno, jer hrišćanin je i onaj ko je na tom putu da to postane, koji možda i neće doći do kraja, do nekog savršenstva, ali jeste na tom putu. Znate, onda nekad je biti na tom putu, postati hrišćanin, približavati se idealu hrišćanina, a to je Hristos. Jer on je mjera i lik kojem se mi saobražavamo. Nekad je biti na tom putu najveća vrlina i najveći uspjeh, i zato što je to najveći teret. Taj put nije ponekad nimalo lak i izdržati na tom putu, ne posustati dokle god čovjek da stigne. O tome dokle će čovjek stići odlučuju mnoge stvari. O mnogima se mi i ne pitamo. Izvan su naše moći. Koliko odvojenost od tog Božjeg lika nameće nam se da je abnormalno, normalno, neki normativi koji apsolutno nemaju veze sa nama. Živimo zaista u nekom čudnom dobu. O tome smo ti i ja pričali pred ovu emisiju. Kako gledaš na ove pojave najnovije i vezane za jezik, vezane za čoveka samog, za to da on više ne zna šta je, kom polu pripada i da može da se predstavlja kako on to želi i kako se osjeća? Pa vidite da to može se reći i kratko i naravno može se dugo o tome debatovati i to razne aspekte svoje ima. Ali na jednoj strani vidimo da se čovjek dehumanizuje, da mu se ljudskost prosto uskraćuje i da je čovjek pod ogromnim pritiskom i takozvana postmoderna kultura koja se
ne bavi analizom struktura moći i tako dalje, nego zapravo se bavi problematikom koja treba da prikrije ono šta se zapravo događa. Dakle, ta mainstream kultura utiče na to da se čovjek potpuno dehumanizuje, a na drugoj strani da se ono animalno, životinjski svijet koji ima kao prirodni svijet također svoje dostojanstvo, ali da se taj svijet humanizuje. Pa prema tome mi ćemo humanizovati to kako treba da se odnosimo prema psima lutalicama. Ali ćemo dehumanizovati čitave narode, nacije, grupe ljudi i tako dalje, da bismo na njima demonstrirali zlo. Dehumanizacija ljudi kao jedno moralno delikatno pitanje, kao moralna diskvalifikacija ljudi, uvijek prethodi zapravo pravnoj diskvalifikaciji tih ljudi. Kada vi jednu grupu ljudi, pa evo opet možemo se vratiti i podsjetiti na ovu rezoluciju o Srebrenici, kada vi jednu grupu ljudi dehumanizujete, isključite ih iz prostora morala, onda ste ih isključili u sljedećem koraku iz prostora prava. Onda oni više nikakvo pravo nemaju. Nad njima možete demonstrirati nasilje, zlo i tako dalje, kao što je učinjeno nad Srbima 1999. godine u bombardovanju NATO pakta. Dakle, prethodno su Srbi dehumanizovani, a potom su obespravljeni do te mjere da bezakonno ubijanje i teror nad Srbima treba da se prihvati kao nekakva perverzna norma, perverzna normativnost. Dakle, sve je to jedna tehnologija vladanja sile, demonstracije sile, nekažnjenog nasilja. Kako da masovna ubistva budu potpuno nekažnjena. To evo i danas možemo da vidimo na više tačaka planete. Da li je tačno onda da sav svet u zlu leži? Pa opet da kažemo na neki način jeste, vidimo tu sve prisutnost zla. Zlo se mnogo trudi, mediji mu pomažu da bude sve prisutno. Čak u modernim vremenima zlo nastoji da bude spektakularno, da se prikaže kao veoma zanimljivo. Možda prije svega i zbog toga što je na neki način ono toliko često, toliko brutalno da smo prosto nas navikavaju na zlo. Tako da smo otupjeli na zlo, više ne reagujemo na to, više zlo ne može da nas moralno motiviše da nešto činimo, da nešto radimo, da se suprotstavimo zlu, već ga doživljavamo kao neku uobičajenu stvar. Vidite, mediji se utrkuju da svakog dana objave neko zlo. Ne trude se da svakog dana objave neku plemenitost, neko dobro i tako dalje, čega ima također u izobilju ima dobra i plemenitosti. Mi se trudimo ovdje u ovoj emisiji da to pokazujemo i prikazujemo i posebno sa mladim ljudima. Ja zaista verujem, s obzirom na sve ove razgovore koje sam vodila sa mladima, da je nada u ovoj našoj mladosti i da su oni na putu dobra, veliki broj njih. O njima se manje piše. Pogotovo ako ustraju u tome da ne imitiraju starije generacije. Tucite svoju decu kad vidite da liče na vas. Čika Duško Radović, njega smo pomenuli u onoj prethodnoj emisiji. Evo, dođe smo opet do genijalnog Dušana Radovića. Voljela bih da se dotaknemo teme svetosavlja, s obzirom da si ti toliko pisao o svetosavlju kao filosofiji života. Ava Justin ima baš knjigu također sa ovom temom i on je govorio da je čuvena rečenica svetosavlje pravoslavno hrišćanstvo srpskog stila i iskustva, nadnarodna
vera, svetosavlje. Podiglo se na stepen univerzalnog i kako smo mi srećni kao narod kad smo svetosavski narod. Zaista, da li imamo svest o tome? Pa mislim nedovoljno. Imamo u nekoj našoj intuiciji, u samosaznanju kao narod, mi to nosimo. Pokušat ću da objasnim zašto, zbog toga što je to zapravo svetosavski zavjet, pa mi u sebi, u našoj kulturi, istoriji, tradiciji nosimo tu zavjetnu misao. Ali čini mi se da smo nedovoljno to osvijestili sebi i izvukli na površinu. Ta knjiga oca Justina, Svetosavlje kao filosofija života, koja je nastala iz predavanja omladini za vrijeme okupacije u Beogradu, je veoma važna. Naime, već između dva svjetska rata, odnosno 30. godina 20. vijeka, počeli su prije svega bogoslovski orijentisani intelektualci kod nas, pa i uopšte humanistička inteligencija privržena svom predanju i zavjetnoj misli, da promišlja tu ideju svetosavlja. Tad je i početkom 30. godina pokrenut studentski časopis studenata teologije, Svetosavlje. Pa je tu i razvijana ideja svetosavlja i nastao je pojam svetosavlje kao srpska praksa hrišćanstva koje je univerzalno, nadnacionalno, ali koje u svakom narodu, pa i u srpskom, ima svoj konkretni izraz. Jer hrišćanstvo nigde nije dolazilo da potre i odbaci cjelokupnu prethodnu kulturu, nego da zatečenu kulturu oblagorodi, da je oplemeni, da je transformiše u hrišćansku kulturu. Pa tako je kod nas i ostala krsna slava i raznorazna obilježja predhrišćanske kulture. Tako da hrišćanstvo to nije odbacivalo i poricalo, nego oplemenjivalo i uznosilo na jedan viši nivo. Tad kad se otvorila ta diskusija o ideji svetosavlja, to se poklopilo sa evropskom diskusijom o krizi humanizma. Veliki teolozi i mislioci na zapadu i na istoku raspravljali su tu ideju. Jedan teolog, Henri de Lubac, je napisao čuvenu knjigu Kriza ateističkog humanizma, u kojoj je rekapitulisao taj fenomen da humanizam, ako se shvati kao ateizam, zapravo diskredituje samog čovjeka i unižava samog čovjeka. I takav humanizam je imao priliku da se u Europi u dva svjetska rata, u dvije velike kataklizme, da prikaže svoje pravo lice. Također i Berdjajev, koji je već tad bio u emigraciji, pisao je poznate tekstove protiv ateističkog humanizma. Tako da je i srpska inteligencija između dva svjetska rata počela da diskutuje tu veliku temu i onda je svetosavlje kao ideja koncipirano kao konkurentna ideja propalo ideji humanizma, ovog ateističkog humanizma. Pa je onda svetosavlje sadržavalo u sebi ideju sve čovjeka, koja je bila opšte slovenska ideja i na koju je uticao Dostojevski i tako dalje, da ne širimo priču, ali ta ideja sve čovjeka kao konceptualna sadržina svetosavlja učinila je svetosavlje jednom epohalnom idejom. To je postala i bila zamišljena kao jedna univerzalna i epohalna misao, kao odgovor na probleme epohe. Na to se također po svojim uticajima nadovezao kod nas i Spengler svojom čuvenom knjigom Propast Zapada,
koji je govorio o tome da je zapadnoevropska kultura na svome kraju, da ona ispunjava svoj ciklus i da sljedeća kultura koja treba da dobije svoj novi ciklus i uspon je slovenska kultura. A šta ti misliš? Pa, se slažeš? Pa evo i danas bismo se mogli pozvati na neke elemente koji govore tome u prilog. Nevolja je što je Špengler, kako je on to zamišljao, govorio da ti ciklusi otprilike traju po 1000 godina. Pa onda malo smo nestrpljivi da sačekamo kad će se nešto završiti, a nešto drugo početi i doživjeti svoj uspon i tako dalje, ali da sad ne izigravamo neke prognostičare. Također na ideju svetosavlja uticala je i tada u Evropi veoma snažna filosofska struja, takozvana filosofija života i naročito Bergson i tako dalje. Dakle, sve su to bili elementi koji su na ovaj ili onaj način ušli u tadašnju ideju svetosavlja, koja zaista nipošto ne može da se shvati kao jedna provincijalna ideja jednog malog naroda. Taj mali narod koji, kao što smo rekli, ima veliki karakter, izašao je sa slavom i čistim obrazom iz Prvog svjetskog rata i onda su s pravom intelektualci u tom srpskom narodu pomislili da ako smo mogli ovako slavno izaći na istorijsku pozornicu, zašto ne bismo mogli izaći i na intelektualnu pozornicu? I na taj izazov je odgovor bio ideja svetosavlja, kakvu su razvijali ne samo otac Justin, nego i Nikolaj Velimirović, Miloš Đurić, Vladimir Vujić i da ne nabrajamo desetine izvanrednih intelektualaca, pa čak i ruski emigranti učeni u Beogradu i profesori Beogradskog univerziteta su tu ideju nosili. I Drugi svjetski rat je razvoj te ideje prekinuo. I nakon toga mi više nismo mogli zbog opšte i potpune vladavine marksističke ideologije da se vratimo toj ideji. Ali samo još nešto s početka ovog vašeg pitanja. Zašto je ta ideja za nas važna? Ne kao neki teorijski koncept, ne samo kao jedan odgovor na epohalni problem u kom se zatekla sluđena Evropa nakon takvih katastrofalnih ratova, nego i kao naša zavjetna misao. Jer šta je zapravo svetosavska misao? To kad pogledamo, recimo, nomokanon Svetoga Save, taj čuveni pravni kodeks koji propisuje, normira pravno ponašanje ne samo u crkvi, nego i u državi, koji sadrži u svojoj podlozi jedan moralni kodeks. Moralni kodeks koji proishodi iz zavjeta. Dakle, svetosavski zavjet je zapravo srpska verzija, srpska konkretizacija novog zavjeta. Normativnosti, etičke i pravne normativnosti koja je sadržana u novom zavjetu. A zavjet je sporazum sa Bogom. Kako zapravo treba da uredimo svoj život? Mi se obavezujemo da prihvatamo ponudu Božiju, da živimo po određenim normama, jer jedino tako, ako postoji jedan normativni sistem po kom se živi, jedino tako je moguća ljudska zajednica na bilo kom nivou. Inače se ona raspada, inače se ona dehumanizuje i to postaje, kako bi se reklo, agregat, jedan mehanički zbir nekih individua koje više i nisu ljudska bića. Dakle, zato Sveti Sava u svom nomokanonu već s početka tumači molitvu Gospodnju Oče naš, koja
ima i one formulacije neka bude volja tvoja. To znači prihvatamo normativni sistem koji nam nudiš. Prihvatamo moral, Božje zapovijesti, norme po kojima je ljudski živjeti, po kojima naš život nije biološka činjenica, nego je to oboženi ljudski život. Prema tome, Svetosavlje je zapravo srpska varijanta istovremeno zavjeta koji nas održava kao ljudska bića. Onda vidite, car Lazar ponavlja taj zavjet kao kosovski zavjet. Pa taj zavjet se ponavlja kao, mogli bismo reći, jasenovački zavjet. Logoraški, što bi rekao, da. Pa taj zavjet, ili kako ga je nazivao Žarko Vidović, logoraški zavjet. S tim što to logoraški se onda redukuje samo na one koji su u logoru, a i oni koji su izvan logora su davali živote za takav zavjet. To je sad to naše istorijsko predanje i određenje i to je naš karakter, što prosto taj karakter nas obavezuje da potvrđujemo zavjet koji smo dali. Jer vidite, na taj zavjet ne samo da smo se mi zakleli, i zato to je sad uloga zakletve. Zašto se zavjet potvrđuje zakletvom? Nego se i Bog zakleo da će se držati zavjeta koji nam je ponudio. A kako je sad to u Crnoj Gori, kako u Srbiji? Ti si rekao, pošto živiš i u Srbiji i u Crnoj Gori, predaješ na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, u Nikšiću. Kako taj zavet živi u Crnoj Gori, a kako ovde? Rekao si u jednom trenutku da se mnogo više proslave Svetog Save događaju u Crnoj Gori nego u Srbiji. Je li to tačno? Ne bih na kraju krajeva uopštavao to govoreći nešto generalno o Srbiji ili Crnoj Gori. Kod određenog broja ljudi to je nešto važno. Za neki broj ljudi to nije važno. Vidite, kod nas se neki, govorim uopšte o srpskom narodu, nažalost, neki među nama kojima očigledno je problem to što su Srbi. Jel? Mi ne odlučujemo kako ćemo se roditi, u kom narodu, to je izvan naše moći. Pa i poriču da su Srbi. Baš u Crnoj Gori, naš bratski narod. Pa dobro, to je fenomen konvertitstva i taj fenomen konvertitstva odavno prati nas i on nije karakterističan samo za nas, nego za čitav niz naroda i on je uvijek posljedica nasilja i spoljašnje sile i prinude i tako dalje. To je davno Njegoš formulisao: poturči se plahi i lakomi. Dakle, neko ko je i nadžija i plah i neko ko je lakom. On će konvertovati jer mu to donosi neku korist i tako dalje. Neko to čini iz nevolje teške i tako dalje i tako dalje, da sad ne ulazimo u to. Ono što je problem pritom jeste što takvi entiteti pokušavaju da sebe definišu kao antisrpski identitet. Dakle, oni nemaju pozitivno određenje sebe. Nemaju određenje mi smo to i to. Nego to određenje glasi mi nismo Srbi. Dakle, određenje iz negacije. To je uvijek, da kažem, insuficijentno određenje. Vi ne možete nešto odrediti, neko vas pita šta je to, a vi kažete ja znam šta to nije. Ja znam da konj nije krava. To nije određenje šta jeste. Prema tome, nikad se iz takvog određenja ne može formirati identitet. A pošto taj identitet ne može biti u pozitivnom smislu formiran, nego u ovom negativnom, govorim sa stanovišta logike, onda on ne može biti dovršen. I onda on ne može biti konstituisan. On ne može biti neki trajni, konstituisani identitet, nego je uvijek neki problemski identitet koji uvijek potrebuje aktivnosti protiv Srba da bi se dokazao taj identitet. I zbog toga su na Balkanu ti negativni identiteti podložni
stranom uticaju. Kad god na Balkan dođe neka inostrana moć, vanbalkanska moć, onda se ti entiteti priključuju toj moći i postaju najzloglasnije sluge okupatorske moći. To su istorijske činjenice, prosto. I sve što je u našoj moći treba da činimo da tako ne bude. I da apelujemo, i da molimo, i da sve što je u našoj moći činimo da tako ne bude i da kod svih nekako zaživi ta ideja koja je nekad onako proglašena Balkan balkanskim narodima. Ta ideja je garant mira na Balkanu. Svaka strana sila koja je tobož zavodila red na Balkanu, njen interes je bio da na Balkanu nema mira. I ovo sa rezolucijom o Srebrenici ima za cilj da nikad ne dođe do pomirenja između Bošnjaka i Srba, između muslimana i pravoslavnih na Balkanu. Bez obzira što su često oni istoga porijekla gledajući njihove dalje pretke. Ali to nije nikakva namjera pomirenja i to valjda već znamo kako strukture moći današnje plasiraju svoju moć. Oni nam izlože neki doktrinarno ispravan stav. Recimo kažu mi se zalažemo za mir i stabilnost. A ono što zapravo rade je potpuno suprotno od toga. Zbog toga su oni spremni da potpišu kakav god hoćete dokument, da dogovore kad god hoćete primirje, da vam obećaju šta god hoćete i tako dalje, jer se oni ničega toga ne drže. To je samo na doktrinarnom planu u nekom pogodnom trenutku jedna obmana, ona maja, što bi rekli istočnjaci, to je ona zavjesa kroz koju ne možete stvarnost da vidite baš dobro, da bi oni mogli da nastave sa svojim. I, nažalost, svi zajedno plaćamo danak tome. A kako si se ti osjećao kad si čuo Crna Gora kako je glasala u Skupštini Ujedinjenih nacija? Pa uopšte nije glasala Crna Gora. Glas Crne Gore, ja znam kako oni Crnogorci, to je Srbi, koji nisu konvertovali svoj identitet, potpuno je jasno šta oni o tome misle i kako se izjašnjavaju i tako dalje. No opet, pošto je u pitanju konkretna nesreća nekih ljudi, uvijek treba reći da moramo na istorijskim činjenicama temeljiti svoj stav o nečemu. Ne na nekim raspoloženjima, zanosima, željama, na istorijskim činjenicama, ali da sad nastavimo o ovome, nije dakle glasala Crna Gora, jer ja ću to da kažem u jednom, kako da kažem, neostrašćenom smislu, činjenički potpuno. U Crnoj Gori na vlasti su namještenici. Dakle, to je kako se definiše u anglosaksonskom svijetu koji upravlja tim procesom i tom teritorijom, to se zove korisni lokalni element. Postoji korisni lokalni element koji onda izvodi namjesničke usluge za onoga ko realno vlada tim prostorom. Već je Milo Đukanović završio sa tim. Predao suverenitet Crne Gore NATO savezu i za to dobio koncesije da se može baviti određenim poslovima koji donose novac, a Crna Gora je tom prilikom taj suverenitet izgubila. Problem je bio napraviti taj prelazni period kad je Đukanović izgubio vlast, da teritorija ostane u rukama onih koji su
po nekom prečetnom ugovoru tu teritoriju dobili na upravu. Tako da sadašnja uprava zapravo samo je transmisija struktura moći. Prema tome sada mi razmišljamo kako će glasiti Crna Gora o bilo čemu. Pa je li to rekao predsjednik vlade Crne Gore, bivši Marković, da je Crna Gora i hvalio se s time kao velikom hrabrošću njega kao predsjednika vlade, da je Crna Gora priznala Kosovo kao kvazi državu, priznala je Kosovo, iako je preko 80% stanovništva bilo protiv toga. I onda sad mi se pitamo kako će glasiti Crna Gora. Pa ne, nego kako, kojom brzinom i privrženošću će namjesnici sprovesti odluku svojih gospodara. Jedino nisu mogli da nadjačaju narod koji se organizovao u Litije. Tada je pobedila ta duhovna snaga srpskog naroda u Crnoj Gori. Pa da, tako je. Pa tad se pokazala jedna opšta stvar protiv koje se bori zapravo mainstream kultura i mainstream politika. A to znači strukture finansijske moći. One su glavni akter svega. A to je da se sve u našim životima desakralizuje. Da ništa sveto za ljude nema. Čovjek za koga ništa nije sveto, on više nema šta da brani. A čovjek koji nema šta da brani, više nije čovjek. Eto, to je to. Kad ljudi odustanu da bilo šta brane i kad kaže neko sebi, pa ja više nemam šta da branim, ili kad neko kaže, meni ništa nije sveto, on je prestao da bude ljudsko biće, on je apsolutno poražen. To je to. Zato ta lozinka na litijama, ne damo svetinje, je zapravo, tako to hoću da vidim, ne samo otpor povodom jedne konkretne stvari, otimanja svetinja u smislu hramova, nego je to mnogo snažnija lozinka. To je lozinka našeg vremena. Ne možete nam oteti ono što je za nas sveto. Ne možete sve da obesvetite. Mi imamo šta da branimo. To znači mi smo i dalje ljudska bića. Nismo izgubili dušu. Tako je, pa tako je. Kako ti vidiš budućnost pravoslavlja u Srbiji, Crnoj Gori i u svetu uopšte? U Rusiji već vidimo šta se sve događa. Pa ne samo da je ovaj svijet nezamisliv bez vjere i nezamisliv bez pravoslavne vjere, nego prosto ni mi sami sebe ne možemo zamisliti bez pravoslavne vjere. S obzirom na sve udare koje trpimo. Pri čemu opet da kažem, s jedne strane ona je, kako da kažem, apsolutna vjera i univerzalna vjera. Ja mislim, eto, dozvolite mi da, što se mene tiče, iz nekog mog ugla, kao pravoslavnog čovjeka, sve u pravoslavlju je prosto univerzalno. I stradanje, i umiranje, i vaskrsenje, i patnja, i radost, i nada, i ljubav, i vjera, sve su to toliko univerzalni fenomeni da prosto ne vidim ljudsko biće koje ne bi moglo da u svoj identitet inkorporira te univerzalije koje imaju apsolutno važenje. Prosto nisam siguran da postoji bilo koja vjera, a treba imati poštovanje prema svim tradicionalnim vjerama, jer tradicionalne vjere koje traju stotinama pa i hiljadama godina, tradicionalne vjere su izvor moralnih i pravnih normi. Ljudski rod svoje norme izvodi iz kategorije svetosti.
Svetost je izvor normativnih sistema, morala i prava. I zato je tolika bitka oko svetosti. Zato je tolika bitka da se obesveti sve, da se obruši sve to, da se to proglasi fantazmagorijom i tako dalje. Jer onda nema normi, onda možemo da činimo šta god hoćemo. Onda je novac jedina svetinja. Pa kako to kad ništa nije sveto? Kako to onima koji tvrde da ništa nije sveto, ipak je novac jedina svetinja? Kako im je to sveto? Naš zadatak da postanemo sveti, pa i decu treba tome da učimo. Setih se jednog ruskog filozofa, Vladimira Solovjeva, koji je imao ideju za ostvarenjem Božjeg carstva na zemlji. Da li je to utopija? Ima tu i kod Solovjova inače jedan ozbiljan problem koji kod nas se ponekad, nažalost, banalizuje. Znate, kada sad neki tobož veleumni ljudi hoće da nas poduče da mi treba da živimo na zemlji, a ne na nebesima. Da naša briga treba da je orijentisana prema tome kako ćemo na zemlji tu živjeti, a ne kako ćemo živjeti na nebesima. To je već Božja briga. To je, meni se čini ne samo pogrešno, nego i banalno, a ja bih rekao uvredljivo. Jer oni koji nam to poručuju toliko nadmeno nastupaju da nam objasne to, kao tobože to oni to znaju, jer su, a mi ne znamo, mi to jadnici ne kapiramo, pa će nam oni to objasniti. Nadmenost je inače uvredljiva, jer nadmenost podrazumijeva ne samo nečije nadimanje, nego i ponižavanje onih kojima je ta nadmenost upućena, usmjerena i tako dalje. Dakle, suština problema, meni se čini i kod Solovjova i kako to meni izgleda, jeste da je naša dužnost, a govorili smo o normama moralnim i pravnim i o zavjetu koji nam donosi norme na koje se obavezujemo. Dakle, naša dužnost je da ono nebesko, taj idealitet normi na koje smo se obavezali, ostvarimo u realnom svom životu na zemlji. Tako da kad se dvoumi car Lazar, maleno je zemaljsko carstvo, a nebesko carstvo je glavno, nebesko carstvo je veliko. Onda on hoće da u svom životu, konkretnom, takav kakav je, u izazovima svog života, ostvari nebeske norme. Dakle, pred nama su izazovi i u privatnim životima, u ličnim životima, kako ovdje na zemlji ostvariti ono što je sa neba. Kako sadržaj zavjeta u smislu moralnih normi na koje smo se obavezali da bismo bili ljudska bića, a to je ona svetinja koju branimo, ona svetinja koju ne damo. Kako da to u svom konkretnom, realnom životu ostvarujemo ovdje na zemlji. Svaki dan, svaki trenutak ovozemaljskog života za nas može biti prilika da u toj prolaznosti ostvarimo vječnost. Da u tom momentu svog konkretnog života, ma koliko on bio opšte istorijski bitan ili nebitan, ostvarimo ono što je sa neba. Divno si to objasnio. Često imaju običaj oni mrzitelji ovakvog načina razmišljanja da kažu u pejorativnom smislu nebeski narod, Srbi kao nebeski narod, zar ne? Da li vidite, to možemo pojednostaviti motivaciju, prosto ti ljudi nisu, ili svi ukupno u nekim vremenima, nismo išli u odgovarajuću školu. Škola ljude nauči tome. Sad, to treba toga biti svjestan. Pa treba sebi čovjek da kaže, ja u školi nisam učio to što sam morao da naučim. Pa ću da se potrudim da to naučim. A to je jedna prirodna reakcija i tad čovjek nije kriv zbog toga. To mu je nametnuto. Ali ako čovjek počne da se hvališe i nadima zbog toga što nema, što nije išao u odgovarajuću školu, što je neznaven, ako počinje da se hvali time što ne zna ništa,
onda je to problem druge vrste. A sad kad si već pomenuo školu, inače mi smo na ti, ali tebi se omaknuo vi kao profesionalnom gostu, ali dobro, mi se zaista poznajemo godinama i uvek ću pominjati, a ovog puta imam razlog jer je to tvoj kolega, ti sa poštovanjem i najtoplije vi, Bogdan Lubardić, takođe filosof koji je bio gost ove emisije. Dakle, veronauka. Ti si bio ministar vera u Saveznoj vladi, u vladi Republike Srbije, pa kako gledaš danas na taj period? Ti si jedan od onih koji je zaslužan za uvođenje veronauke, ali tako, u škole u Srbiji. Pa je to sticajem okolnosti i voljom drugih, a ne protiv moje volje. Bio sam ministar u onovremenoj saveznoj vladi, Savezne Republike Jugoslavije, kada je Vojislav Koštunica bio predsjednik Jugoslavije, a predsjednik vlade je bio Žižić iz Crne Gore, koji je imao taj afinitet i spremnost da u toj vladi bude i ministarstvo vera, i tad je bilo prirodno da se založimo za vraćanje vjeronauke. To je važno reći, povratak. Pa da. Ne uvođenje, nego povratak veronauke. Pa do 51. druge godine vjeronauka je bila u školama u Jugoslaviji, kad je ukinuta silom. Dakle, trebalo je vratiti vjeronauku nazad u škole, i to vratiti je ne samo kao obrazovni predmet, poput i drugih predmeta, jer vidite, kad kažemo odgovarajuća škola, škola je dužna da vam garantuje odgovarajuće obrazovanje. Sami ste vi školu u kojoj bi neko učio decu da su 2 i 2 7. Ili tako dalje, da ne smišljamo primjere. To je potpuno neodgovarajuća škola. Ona onda ima suprotnu ulogu onoj koju treba da ima. Dakle, ne samo vjeronauka kao obrazovni predmet, da se vaspitamo, školujemo, obrazujemo u jednoj važnoj oblasti, u oblasti vjeroispovjedanja, religioznosti, koja je neotuđiv sadržaj opšte čovečanske kulture od pamtivijeka. Od pamtivijeka. Ne postoji period ljudske civilizacije u kome vjera nije jedan od ključnih elemenata te civilizacije i jedan strukturni oslonac uopšte ljudskog života. Nego i u jednom drugom važnom smislu na kom sam ja insistirao, a protivnici vjeronauke, koji su se tobož zalagali u načelu za ljudska prava, upravo su se suprotstavljali u vraćanju vjeronauke kao ljudskom pravu. Jer postoji čitav niz međunarodnih konvencija koja garantuju roditeljima da mogu u javnim školama vaspitavati djecu u duhu svoje vjere. I ja sam navodio primjer da jedino u Evropi Albanija nema vjeronauku u to doba. Dakle, vi hoćete da se ugledate na zapadne demokratske zemlje, kako se to popularno govori, pa nađite mi jednu od tih zemalja koja u školskom sistemu nema vjeronauku. Ono, često ljudi pominju Francusku, to nije uopšte odgovarajući primjer uprko specifičnostima Francuske. To prije svega postoji jedan dan u Francuskoj koji je slobodan za vjeronauku koja se obavlja tog dana u školama ili pri crkvama. Dalje, postoje oblasti Alzasu, postoje oblasti u Francuskoj gdje u javnim školama postoji vjeronauka u klasičnom pogledu i tako dalje. Dakle, nema primjera u Evropi. I čak je vjeronauka zagarantovana kao ljudsko pravo.
Ne samo iz kulturoloških, civilizacijskih, vjerskih pobuda, nego kao ljudsko pravo. Nažalost, kod nas su se borci za ljudska prava, a to je taj korisni domaći element koji smo pominjali, su se grčevito borili protiv vjeronauke. Dakle, ako se krši ljudsko pravo Srbima kad je u pitanju vjeronauka, onda je to odbrana nečega. Sve što je borba protiv svetosti, to je dobrodošlo. Ali ne postoji više ni ministarstvo vera. Pa eto, sticajem okolnosti ne, ali hvala Bogu postoji zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Srbiji koji je veoma dobar, koji su također korisni domaći elementi koji vole ljudska prava nastojali da obore pred Ustavnim sudom, bezuspješno, potpuno bezuspješno. Ustavni sud je potvrdio stavke, određene stavke tog zakona koje su pokušali da opovrgnu. Tako da Srbija ima veoma stabilan i veoma dobar zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica. Srbija ima u školama vjeronauku, koja je također stvar zakonskih normi i koja funkcioniše veoma dobro i koju bi trebalo opet sa stanovišta ljudskih prava, ako gledamo, naročito sa stanovišta radnopravnog položaja vjeroučitelja, to bi trebalo još pojačati i zakonski utvrditi, jer vjeroučitelji povremeno, da sad ne govorimo kad je koja norma donošena, nisu imali isti pravni status kao i drugi nastavnici, što nije u redu, i tako dalje, ali to je u osnovi jedno postignuće, pravno, normativno postignuće koje bi svako trebalo da poštuje. Ali, naravno, znak pitanja da li bi trebalo da bude izborni ili obavezni predmet. Sećam se da sam svojevremeno davno sa vladikom Teodosijem o tome razgovarala i da je on tada rekao da smatra da bi trebalo da bude obavezan predmet, jer šta je ovo građansko vaspitanje, ali to je tema za sebe. Sve ove knjige koje si napisao, ovdje ima par, su objavljene na ćirilici. Nema ni jedne na latinici. Jer uopšte postoji mogućnost da profesor dr. Bogoljub Šijaković objavi knjigu na latinici? Imam nekoliko knjiga na latinici, ali to su tekstovi na engleskom, njemačkom i onda bi bilo nezgodno da budu na ćirilici. Knjige o kojima govoriš, Marina, su na srpskom jeziku, pa onda je nekako prirodno da budu i na ćiriličnom pismu. Pa zar nisi zabrinut kako ćete čitati u nekim drugim zemljama ili bivšim našim republikama, recimo u Hrvatskoj, da ćeš biti čitan? Pa ne, nisam zabrinut. Zato što mislim da ljudi koji čitaju naučne knjige veoma lako mogu da nauče ćirilicu, iako je ne znaju. Ako ljudi nauče kineske piktograme, ako nauče razna latinička pisma i tako dalje, ja ne mogu da vjerujem da neko ko je naučnik ili čak ko je prošao srednjoškolsko obrazovanje, da nije u stanju da nauči ćirilicu. Drugčije formulisano, onaj ko nije u stanju da nauči ćirilicu, ja veoma sumnjam da će imati potrebu da čita moju knjigu ili bezbroj knjiga drugih autora. Ja mislim da on neće čitati ni knjige na latinici. Da on uopšte ne čita. Prema tome, to je apsurdan prigovor. Ja moram da kažem da i prvi put kada smo snimali pre 19 godina i danas malo odstupamo od nekih pravila u moje emisije, tada kada sam snimala uvek i
članove porodice ti to nisi želeo, rekao si ja sve svoje u sebi nosim, pa i svoje pretke. Sada je ista situacija, čak nisam dobila ni jednu fotografiju jer si ti u nekoj fazi selidbe i tako dalje, tako da ova emisija je samo razgovor, a ja moram pošto nema ni onog uvoda jer nema fotografija, da kažem da si ti sin Darinke i Veselina. Veselin, tvoj otac, pominjali smo ga i tada, pominjat ćemo ga uvek jer ne možemo da ga ne pomenemo, posebno, evo baš kad smo se dotakli te teme naših žrtava, jer je Veselin, tvoj otac, čovek koji je ubio jednog od oficira koji je učestvovao u streljanju đaka u Kragujevcu i dobio je, ne samo za to, nego uopšte za svoj život i delo, razno ordenje, ali tako, pa među ostalih je i tu i orden Svetoga Save. On se upokojio pre koliko godina? 2009. 2009. Na Krstovdan. Na Krstovdan. Ja sam zaista imala tu radost i čast da ga upoznam, barem na kratko, impresivna ličnost, pa onda tvoj stric Vuko, o kojem smo takođe tada pričali, koji je bio pilot, ali tako? Pilot Jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva. I posle pilot u savezničkoj avijaciji. Pilot u jugoslovenskom detašmanu pri saveznicima. Te jedinice pilotske su postojale za vreme rata i on je 1944. godine poginuo kao pilot u borbi protiv nacista. Otac je iz Andrijevice poreklom, je li tako? Pa da, mi smo porijeklom iz Andrijevice, iz Vasojevića. A mama? Darinka? Mama iz Bjelopavlića, iz okoline Danilovgrada. A čija je majka Ikonija, pošto mi se jako dopalo to ime? A Ikonija je očeva majka. Očeva majka, da, to su ta retka imena, pa bih voljela da nam kažeš... A majčina majka je bila Anđelija. Anđelija, kako si ti davao imena svoje deci, pošto su takođe zanimljiva imena, Balša i Đurđina. Da, tako je. Da. Balša je inače arhitekta. Jeste. Danas ima 3 dece, ali tako? Da. I kako beše Darinka po baki, jel? Darinka, Marija i Vladislav. I Vladislav. A Đurđina ima sina Gavrila. Sina Gavrila, jeste. I da pomenemo i zeta i snahu. Da, zet je Boris, snaha je... Jovana. Jovana iz Banja Luke i tako. I divno, evo tada kada smo snimali nismo ni ti ni ja bili još baka i deka. Da. Nego smo samo bili roditelji. I kako si zadovoljan sa tim kako si ti uspeo, ti i tvoja supruga Vesna, nju smo zaboravili da pomenemo, kako ste vi vaspitali svoju decu? Jeste zadovoljni danas? Pa kao i svi roditelji trudili smo se, ali rezultat ne zavisi samo od roditeljskog truda, nego zavisi naravno i od onih oko kojih se trudimo. Ja sam veoma zadovoljan i srećan i mislim da su moja djeca bolja od mene, a moja unučad bolja od njih. A Đurđina je doktor nauka, je li tako? Pa i Đurđina i Jovana su doktorirale klasične nauke, grčki i latinski. Divno. Jel spremaš neku novu knjigu? Šta sad radiš? Pa uvijek ima posla i tema i tako dalje. A kakva pitanja postavljaju studenti, samo mi reci? Jel su slična onima koji su ona deca postavljala, jel su zapitani nad smislom života, kakvi su u Crnoj Gori, kakvi u Beogradu? Pa pošto ja imam posla sa studentima teologije i studentima filosofije, onda ipak moramo imati na umu da su to specifični studenti i da, kako da kažem, te studije se ne upisuju pro forma, nego uvijek postoji neki dublji motivi koji mogu biti različite prirode, naravno, zbog kojih ljudi upisuju takve studije. Tako da uvijek ima dobrih i izvanrednih studenata i studenata koji se posvećuju tim oblastima duhovnog angažmana. To nisu studije u kojima se
kojima prethodi neki proračun interesne prirode, već eto, čini mi se i trebalo bi da dominira neka unutrašnja motivacija, pa su u tom smislu možda netipične studije. I ne može se možda na osnovu tih studija procijeniti neki proces danas kuda ide univerzitet savremeni. Ali gledajući to i opet učestvujući u toj univerzitetskoj zajednici, jer eto, u nekim aktivnostima profesionalnim učestvovao sam i na raznim drugim fakultetima povremeno, a i sve nas tangira to što se događa na univerzitetu, mogli bismo izvesti neke zaključke i naslućivati u kom pravcu ide univerzitet. I to je jedna globalna pojava i na to utiču globalne strukture moći. Naime, univerzitet sve više počinje da liči na neko preduzeće, neku firmu koja treba da izađe u susret, kako se to kaže, privredi, da učestvuje u tehnološkoj produktivnosti, u zadovoljavanju potreba, finansijskih potreba, potreba za profitom u privredi i u oblasti kapitala. Takav univerzitet onda je davalac usluga, onda je zaposlivost svršenih studenata glavna tačka. Da li ćete vi udovoljiti potrebama tržišta? Univerzitet više se ne bavi znanjem, naukom, vrijednostima i tako dalje, nego se bavi potrebama tržišta. Kako da udovolji potrebama tržišta, a to je zapravo kako da uveća profit onima koji imaju pohlepu za profitom. Na taj način znanje i integritet struke nisu u prvom planu. Pa onda ni motivacija za studiranjem nije u prvom planu, naime ona motivacija šta nekog interesuje, čemu neko želi da se posveti, nego gdje će se odmah zaposliti i gdje će dobro zarađivati. Pri čemu danas, kakav je stil života, ta velika zarada koju neki ostvaruju upravo se koristi na sveopšte uništavanje onih koji najviše zarađuju. Jer te pare idu na stvari koje su u priličnoj mjeri postaju abnormalne i zdravstveno, fizički i duhovno. Štetne za onoga ko to računa kao neki veliki životni uspjeh. I za kraj, volila bih da mi kažeš, s obzirom na toliko znanje koje posjeduješ i veru, da li je ikada došlo do sumnje? Sumnja je prirodna za čovjeka. Ima više tipova sumnje. Postoji u filosofiji skepticizam, pa čak i više verzija skepticizma. Postoji jedan klasični, rigidni, antički skepticizam. Grčki filosofi su bili vrlo hrabri u svom mišljenju, spremni da tvrde čak i ono što nam sa stanovišta logike izgleda apsurdno ako misle da za to imaju dokaz. Pa su i skepticizam koristili u tom pogledu. Recimo, Piron iz Elide, osnivač antičkog skepticizma, je stvar zaoštrio dotle da je tvrdio da se ništa pouzdano ne može znati. Da u sve moramo sumnjati. A pošto je onda to tako, jer nas sve obmanjuje, onda je najispravnije da o svemu zauzmemo stav ćutanja. Epohe, da je odgovor na sve ćutanje. Sad vidite, to je jedan zaoštreni skepticizam u epistemološkom smislu, u smislu teorije saznanja, koji opovrgava sam sebe. Ako ništa ne možemo znati, kako možemo znati to da ništa ne možemo znati?
onda sam stav da ništa ne možemo znati obara sam sebe. Vidite, to je sad sumnja koja je autodestruktivna. Kasnije moderni skepticizam je se ublažio, da kažem, svoje stanovište. Pa je tvrdio da se skepticizam ne sastoji u apsolutnoj sumnji ili u stavu sumnje, jer je stav sumnje autodestruktivan, nego se skepticizam sastoji u tome da postavljamo pitanja da li postoje razlozi za sumnju, da tragamo za razlozima. Vidite, to je sad jedna prirodna ljudska sumnja. Ali sumnja u Boga. Doćemo do toga. To je prirodna ljudska sumnja da traga za razlozima. Zašto? Zato što je čovjek biće koje u svom saznanju pretpostavlja postojanje smisla. Mi pretpostavljamo da je svijet, priroda, tvorevina, da je smislena, da ima nekog smisla, da sve i mora imati nekog smisla. Sad tragamo za razlozima. Da li je to tako u nekom konkretnom slučaju ili nije tako? I onda to traganje za razlozima je naše kritičko mišljenje. Jer mišljenje, da bi zaista bilo mišljenje, mora biti kritičko mišljenje. Sad dolazimo i do toga da li treba postavljati ta radikalna pitanja sumnje i traganja za razlozima povodom bilo čega. Sad dolazimo do one scene nevjernog Tome koji hoće da stavi prst u Hristove rane i da time potvrdi da je to stvarnost. Jer pred njim se događa nešto nevjerovatno. Da onaj ko je stradao na krstu, da je vaskrsao, da je potpuno živ. A dokaz da je to taj su i te rane na njegovom tijelu. Sad kako to treba tu vrstu sumnje shvatiti? To nije ona apsolutna sumnja Pironova koja je autodestruktivna. To nije neka sumnja koja sebe opovrgava. To je sumnja koja je ljudska potreba da u sopstvenom iskustvu nešto potvrdi. Vidite, stavljajući prst u rane Hristove, Toma je potvrdio empirijski, iskustveno, da je to stvarnost. Jer Hristovo stradanje i Hristovo vaskrsenje, to nije neka metafizika. To nije nešto apstraktno. To je stvarno, najstvarnija stvarnost. Zbog toga onaj film Mela Gibsona Stradanje Hristovo je poučno, jer je on pošao od ideje da tako reći napravi dokumentarni film. Da to stradanje nije metaforika, simbolika i tako dalje. Nego je to toliko stvarno, ta brutalnost je toliko stvarna da možemo da je opipamo, možemo da stavimo prst, možemo da to vidimo. Dakle, Hristos je živ, empirijski, njegovo stradanje je empirijsko, možemo da dotaknemo, možemo svim čulima to da doživimo. I tu onda više nikakve sumnje nema. Ja mislim da je i slušalcima i gledalcima jasno koliko još pitanja bih imala. Kada ja razgovaram sa ovakvim intelektualcem, ovakvim doktorom nauka, čovekom koji je napisao ovoliko knjiga i koji ovako besedi. Dakle, hvala Bogoljube i na ovoj drugoj emisiji koju smo napravili zajedno. I šta reći za kraj? Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse i hvala tebi na pozivu.